Sinibingelele sinamukele bakwethu endabeni zethu zakusihlwa. Enifundela umaka siqala impilo sanibona lapha emakhaya. Odabeni bethu oluqhwakela phezulu luthi izalwane zaseZimbabwe ezizinze kwelase South Africa zijabule kakhulu emva kokuthola ukuthi sezinoJesu wazo. Lokho kwenzeke emva kokuthi kube khona ivideo yowesilisa ongokudabuka kweleZimbabwe endaweni yaseKhezi eyiveza yena ukuthi khona unguJesu Kristu. Uthi okumphatha kabi kakhulu ukuthi abantu baseZimbabwe bayahlupheka bagcwele emazweni sebeze begijima besiya kuma Nigerians beyofuna usizo ebe ekhona yena njengoJesu nomsindisi wabo. Asizwelene eyikhulumela yena mathupha. This is the original Jesus Christ. I'm not a fake. I'm not a volunteer. No, I'm an original Jesus Christ from Kenya. This is the original Jesus Christ from Kenya. Kusenjalo izizalwane zaseZimbabwe ziphawulile ngalolu daba kubalelwa nosaziwayo bakhona. Besicela ukungabaniswa ngoJesu wethu. Besicela ukungabaniswa ngoJesu wethu. Ngingumfakazi ukuthi uJesu uyaphila. Ngingumfakazi ophilayo. Finally izinto besizifisa sezizenzakala. Singabantu beKhezi bese sizwile indaba kaJesu ukuthi usetholakele. Bese kusele ukuthi sifisa ukuthi afike ngapha eKhezi. Khona sizombethela kahle. Kuyacaca ukuthi kazange abetheleke kahle ekuqaleni. Sizwile phela indaba kaJesu ukuthi usetholakele siyabonga kodwa ke sifisa ukuthi afike ngoba ngeke simekele. Besifisa nje ukuthi afike ngapha endaweni yakithi simbethele khona lapha siyiKhezi. Cha yabona mina indlela ejabule ngayo angifuna uqamba amanga. Ngifisa sengathi nje lo muntu kubethelwa kusasa. Ngoba uApril nje ukude kabi kabi. Kuthi kusafika lo April libe sekuchithekile igazi lomsindisi wethu. Hayi sizwile phela mfowethu ukuthi ukhona yena uJesu lathi siyitholotho amajwana amathi simlindile ukuthi afike ezosichazela ukuthi ubethelwa kanjani. Asemlinde ngabomvu impela ukuthi afinyelile lapha sisibone ngempela ukuthi uyimvana. Kodwa mina ngufisayo namfowethu ukuthi akahambe impela yenze isimanga sicitshile amanzi lana agcwele kulibhobho lapha abantu bezicrossele. Crossele nje uyabona. Hayi lapha esingasho ukuthi hayi lapha siyasho ukuthi hayi imvana ikhona. Kodwa into esijabulela kakhulu ukuthi abaningi bazathi besiya ku-Easter nje besiya thakazelela usuku lwe-Easter lapho kukhunjulwa khona uJesu. Thina wethu uJesu siyabe sizibambela khona lapha eHillbrow. Sizambamba nje uJesu eHillbrow. Sithi uxoxisana laye simbambe ke simfake kumalayisha singamfaka kumalayisha ke sesiya ngaphi ezweni lenkaba lapho sizalwa khona ngale matopo ezintabeni. Yikho lapha iCalvary yethu esihleli ukuthi ibe khona. Yikho lapho sizahamba ke sixoxisane la okugcina ke simbethele khona laphana ematopo. Ayikho lokho esikujabulelayo. Ya ukukho kunya uJesu nje sesila eHillbrow. Thina nje sicela uxhaso kulabo abanezandla nezipikili ngemvumo nalabo abakwazi ukuqamba amanga baze mhla lelo langa azoshaywa aqanjelwe namanga ngoba nalo wakudala waqala washaywa waqanjelwa namanga before abulawa bese ke naye athule angasho lutho uma eshaywa bemqambela amanga ngoba nalo wakudala wathula kazangasho lutho. Sigoqa lapha eza namhlanje bakwethu ubuntu mabande ebantwini. Sicelane like, ni follow, niphinde ni share ivideo.